Welcome back to another episode of Travel Guy. We're currently at Jacksinthesky Resort and Restaurant dito sa may Pamuhatan, Marilog District, Davao City. Diri pa nasundak kabayan sa Davao. Ug atong explore ug atong tan-awon kung unsa ang ma-offer ug unsa ang kita diri sa Jacksinthesky. So, tara, let's go! Update 40 steps na. Update 55 steps. Ita, ako balik na rin. Update, nawala namin sa paghihap. Oh, patunghas na po mi guys ha. So dili mo reklamo. Manggunit. Manggunit ah. Kaya marag di na ta kakayaan ni, bisig baligid ta pababa. Uwi na itong 150? Take note, 150 na siya ha. 674 steps challenge. For 150 pesos per person. Few moments later. Sweet na mo eh. Yaga ka. Na, Kuya pa. nawalag hangin si Travel Guy Davao.